Kojo me ya wasem bi wo ho no ma obi kan enka wanka kora nkeye obi kan enka wanka kora nkeye kora na asasem no wo tirimu a ba ko ne ayi Mustafa ho ahwanya wo se won de wo mu ko ayi a wo de cutlasses and matches ebe koro Salam Mustafa yeah wo no wo kan ye no empanyumfo e we NDC mo wo mate medika ka kiro se NDC so eye revolution na wo party no okay PNDC enu omu yi pi ni free ho no mu fa NDC enu omu de aye it is any pass anu se wono obi a revolution awo no na se wono ne kan turutrasem ho asem a ena ba bi oman na duro no yatra ho sai turutrasem no yatra ho na me enipa omu gina ne de so de kan omu MPP for me ntia se nti Hawa Koomson so bi anu de teka so an se no omu pe on dia me kire no sube Hawa Koomson de teka so an se wo mo pe no mo ne je wo mo ye nyina de no wo ye nyina wo mo hu iti cha so wo ma aboa pa no wo ma nka ho hwe iti so no nipa bi sei na so no bibi akoto na wu gina no so aba be ka se mo de mu wire mfi asem a na hwa no de wire mfi asem enye ne ba ya no obi refer se na mkobo Sam George asom wo aya waso weso wogon no ende mo de mu nsum wire fi okay se fa wo mo ho de a ene wo kai de mo so om di kokodi obi di a ede no ma mo wire fi o mo nyina no aho enye ma na o mo ye no na ena ya na me kase kojo so wo hwe TV so ne yasi bia civil war si ba bia na se eyina TV no so no bo ho na ye ka say the people of so and ho no free TV no so abeduru tire no eye wo se eye TV no so wo ma twa be 40 mass enu mo TV no so ntimi ade a friends say to trust on say from a year na me start catch you say Hawa Koomson ade a me penasem aye na to trust mo say ya me yeah it be so bi kan nsem bi etisi ya me so nti Dr. Bawumia ne nsem na wo kan wo hwe ne ye president on na ye commander in chief for armed forces wodun we defense minister police council say security agencies di nyina no ne ande mo ni power it is a one council mwiesem say the SN dey wo bia hwe say busy biem if you say nya dey wo say so na wo say wo dey wo kai na say duru ho no mo a dey mo be ye obi say wo m dey ase kan be ko o so say na ye ba power ye be yen say na ho na be mo aba power 2029 ya returning e dey no m dey ba o mo returning back e dey no m dey ba wo m dey no m dey ba message by me wo MPP for say mo mba be gina campaign platform so say munye campaign say Ghana for nto aba mo e de asem no mbeka wo mbenya asem aka ye ntro no mbetwa wo twa dro so amafo so be hu they say amamu ya ye wo mu amamu ya president e no amahu fifi boafo we gina ba bi say NDC forecast wo mbeti petro so wo mo antimi ante so wo so wo mbetu kokom wo mo antimi ensem bia wo keka na kokko ye wo season ye ditum enye sa ade etin ye wo da so de ya no okoto kokom kokko ye season president no so aba be kasa wo se August eni yo de ebo beba ye wo July eti fifi boafo betimi agina nyankopon ani ma hwe soro pa ye de wo ye se nyankopon wo pisa akora bia se nyankopon wo be kasa wo na wo ho ewiem no obi ahuna eti obetimi apagye nani ahwe ewiem akasa petro ye nte so ade no wo ye sa ade no wo ye sa aho kira se amanfo wom eti wo se 2028 Ghana for koto abama MPP hwe aho kira be e de ba aho kira na sa no to petro 200 cedis ye kwa mami nko bie yi no mi ka na ni ayese tinkon temu sa yi no eti se wo so benya asema ka ye ntro na betwa wutwa so amanfo be hu na kire e na kire se te se de ne wa nka kora nkaye ukotwa ntro no mu hu na kira eti Dr. Bawumia no wo mo hwe no mo nhyehyɛ party no wo mo kora nka nyese wo mo ka abato kora ho asem wo so wo mo hwe ko wo befa so hyehyɛ party no wo se na no obiri bo ahen ka se de wo ma ye ndi wo mo nya hwe wo so wo mo hwe so obia edi beye enye abon obi a wo ye member bia wo mo nkoma ne card no nkokoto bi eno wo mo ye ana wo ma anye nsem ebere wa ha de nti e just wo bobo because me dey me week me papa na yi nti want man follow be to sa bere kura na no aso wie na mabre nke to da anwumre
be 9 10 11 no na said that connect so in fact no brain to me that say bibi ni yeah ya babo say bi a wo na ya that's a voices yeah ya babo nsem no so oh ya woni ma mebiri wa ha but minim so hu video ya president Mahama gina park so no wo chiachia na national anthem airbo na lieutenant colonel Isa ADC prompted ne say papa omo ye national anthem na president gina ho one was that video no there you oh video wa about that trend gidi oh who's a maker say if na ma yie no ne ho ayi ni nti me shut down me ye ne akora videos a woni ayi ba no de bi akora de ho ameti ma sa video no ma me fan chiro na say come dey send me say what dey social media dey me say dan me fi am ka chiro say papa na ni nti wo enti lieutenant kana isa ni di na chi no so na Shade and or be prompting of Shade. Lieutenant can you sell? Was it? And Ujina, just a president Ujina, simple. See ya. Anna. Among for a bonabaso, among for ball lieutenant abaso. None of them for ball lieutenant abaso. How are obey president catch and say national anthem no bono unusu jina hobi. And among for say in kekoye. Na ko kutia. Uja fan ko chukura fan friend ko kutia. Okay. Maybe sa na bebre wo. And then a video with Zito catch. Oh, ko just say so tiasem. We listening president. Okay. And on say obi a bibi koso na dwene ni ho na uyi na sutra ohwe na woye no se de pepepe no oh me president Mahama na make say wakọ no waba o wa me abebi o wakọ no waba so say ye traditional yi na ka abebi o wakọ no waba ye we wadi we baby eduru se wakọ ne second time ye se da bi obi wakotena fie amemu ye koso wote nsem am nipa kan yeah na 8 years once make us the bia make us president Mahama ono ye can record so what politics was setting good and bad and everything because the bad one is ono nkwane enipa okọ one term Lawrence go 2 terms Kufuor 2 terms Kufuor go 2 terms ono president Mahama must di uwi tie fa ne de nka President Mahama ne to abama no a okọ one term na enokra manfo de kan na mso onye yi eno no so no akọ one term akọtena fie 8 years yesa nya ne mugidie yeso asen be win o yesa nya ne mugidie na manfo so osabe kọ tetem ende so wo mo ana se wo mo yi mo akọkutire na yeso so wo ba minim se unse last na mi kan obi ani hod mo ba ya wo mu fitin ayese yi wo hwa wo pese okọ tetem na mse sa mamu ni wo mo fe eno mo fa kwami so ka kire so nkotetem na ze nyesa onu mu won kasa NDC ni bia nkan hwe mu MPP for mo tewa mo se yekoye demonstration so person okotetem etimi de Dr. Bawumia wo mu nyai ase ensem aya wo mo kan be koye sa abato ye ntoko asa abato ye tutrasem mi hu ni sa hu se da bia ya meka anti wo mo mpensem panka no wo mo ma rebuilding no ehia wo mu nyai sa about me say MPP will be a woman so me a year and ko so wo ye wo ma dwen say 2028 de mo yemfanto yem build the party no for the future 2028 won fanto so we Ghana for be say yes to about my MPP 2028 but for the focus on the ezu ngan and I say 20th May 20th July koko boy ne date to baby 20th July say be to aba wa na MPP so wo ma wen ya kojo jejeje